Bentar. Hah? Semalam ada cerita. Coba lah di. Coba. Tenang ya. Dia. Ya, Kita lo kawan kan? bakawan di malo dah. Kita sih baru bertamu baru. Awak batang lah mak adik di FB mak dia. FB atau PB dah? Bukan PB dia. Facebook. Aja namanya. Pacebo. Oh, ya. Do you know Facebook? Little icon lah dah. Siana mau udah di PB? Kalau udah, karit yang masih at email.com. Ya. Karena gmail.com. Alun buat konfirmasi lah. Dia, Oi, kalau adik aliasnya di FB apa dia? ketik saja. Deh, klik dia. Oh iya, klik saja. Hmm? Sege Talongsong Ayaho Kod ID Fleksibel Dawan. Mana ada situ? Persadidan ada situ dia. Dia. Oi, Oh, status kami kok entah mau udah dia masih single ya. singlel lo dah. Single. Oh, single. Waktu wak calek foto beranda udah, apu bini udah ya. Itu Photoshop Cikaru yang mengirim ya kalau Iya. Iya, Photoshop. Bisa lo foto shoot dikirim-kirim yaudah. Kiriman lo agak sabung kuih dah. Ya dia. Kalau nak tahu jo istilah dunia maya, jangan sosok gaya lo dia lain. Jadi ada nak kema udah dong. Ada ndak lo kemen colek-colek adik le do? Mana ikut dalam Colek-colek ba aluk kok dah. Kabar lagu dangdut. Tahu enggak dia? Allah.